உலகங்கள் කවුරුත් එයාව ගේන්න ඕනේ නැහැ. யாரும் உங்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல දැන් ඒ தேவையில்லை. ආත්මය ඇවිස්සීලා அந்த ஆவி விழுந்து මැදින් දුවගෙන එයි. இப்பொழுது அவர் ஓடி வருவார். මේ ආත්මය அந்த ஆவி කිව්ව දැක්කනේ. பார்த்தீர்கள் தானே? ශරීරේ වරේ. சரத்திலிருந்து வா, වරෙන් දුවගෙන வெளியே வா. එයි. இப்பொழுது ஓடி வரும். යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே වරේ. வெளியே வா. මේ දේව අභිමුඛයට. இப்பொழுது தேவ சன்னிதானம். Drei trena drei trena nantre. Etrena na yala drei. Hey! Ware! Ware! Tovara mata ki guru wala. Onne no duwagena. Ware! Ware! Hey! 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 Son khali. Danagapia. Danagapia. මගේ හුස්ම තුනිටියේ තියෙන්නේ පණනේ අම්මේ දැන් දවස් 3ක් 4ක් වෙනවා මගේ තුනිටියේ හිර කරලා මරන්න හදන්නේ මගේ බබුවත් හිර වෙනවා මට මගේ දරුවව දීපල්ලා මගේ දරුවා මරන්න තොපි මාව හිර කළේ ඇයි අම්මේ Hey! Kota apa? මගේ දරුවා ඇවිදින්නේ Danagapia. දරුවා ඇවිදින්නේ Danagapia. Yesuගේ නාමයෙන් Danagapia. எல்லா Danagapia. காலினுடைய කාලි හත්කට්ටුව බන්දලා මේ ජීවිතය අරගෙන යන්න இந்த வாழ்க்கையை කරතිබෙන ශාපය செய்யப்பட்டிருக்கிற දැන් ලියනවා. இப்பொழுது ලියනවා. යේසුගේ නාමයෙන් මේ සුද්ධ අභිමුඛයේ දනගහපන්. சுத்த அபிவிருத்தி. දනගහපන්. Danagapia. முழங்கால் படியிடு. Danagapia. முழங்கால் படியிடு. දනගාල වරෙන් මංගාවට. முழங்கால் படியிடு வா. වරෙන් මංගාවට දනගහලා. වරෙන්. දරුවව දෙන්න Yesuගේ මට නාමයෙන්. අම්මේ. යේසුගේ නාමයෙන්. දැන් මගේ දරුවා දෙන්න අම්මේ. මේ ශරීරේ මට මේ බෑ ආත්මය මගේ නිදහස් කරනවා. අයියෝ නිදහස්. එවපු කට්ටඩියටම දේවාලෙටම சாபம் அந்த தேவாலயத்துக்கு திரும்புவதாக. ඒ දේවාලෙටම அந்த தேவாலயம் මුන්නේශ්වරන් වලටම தேவாலயத்துக்கு වල නිදහස්. අම්මේ ඔන්න. ඒ නිදහස්. அவர் விடுதலை. අරගෙන යන්න. ඔබට තේරෙනවද අනාගත වක්තෘවරයාගේ තලය? உங்களுக்கு தெரியுதா தீர்க்கதரிசியுடைய அந்த ஸ்தலம்? ඔබට තේරෙනවද මගේ ආත්මික ඇස් දෙකේ දුර? என்னுடைய ஆன்மீக கண்களுடைய தூரம். ඔබට තේරෙනවද යක්කු කොච්චර உங்களுக்கு தெரியுமா ஜேசுக்கு பயந்து கேளா? இயேசுவுக்கு பயம் என்று මම ඔබට කිව්වා නේද මැද හදන්න? நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தானே நடுவில் කවුරුත් ගේන්න ඕනේ யாரும் கொண்டு வர தேவையில்லை. ආත්මය නිදහස් කරන්න කියලා. அந்த ஆவியை நான் துரத்துகிறேன் என்று මේ අල්තාරය இந்த இடத்திலே මේ අභිමුඛය இந்த இடத்திலே තරම් බලවත් අභිමුඛයක් ලංකාවේ තවත් නැහැ. இதை விட ஒரு இடம் வேறெங்கும் இல்லை. देवाति देवा युगावे सिंहया युगावे सिंहया දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරුදිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසි. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.